Danas, dragi moji, radimo jednu piletinu i to tajvansku piletinu. Ništa to nije previše strašno, nego samo, eto, malo sjeckamo, malo dodam nekih začina i to je to. Dakle, pileći file. Isjećemo što tanje možemo. Sada bacimo u posudu. Soli, bibera, mješavine začina, limunov sok, i ovdje ubacimo paradajz pire, malo nane i malo čilija. Dodat ćemo malo ulja i sada ćemo ovo izmiješati i ostaviti nekih 10 minuta da se marinira. Morate to rukom. Sviđa se to vama ili ne, ali se to rukom mora dobro izmiješati da se piletna dobro obloži u sve ovo. Čekali, dočekali. Sada pržimo. Lagano zagrijavamo tavu. Bacimo ulje. I našu piletinu. Sada morate malo više da miješate, da bi to bilo što bolje. Tako, da se ne bi slučajno zagorilo. Sada se to polako priprema. Imamo ovdje jednu salatu. Dakle, mrkva, mladi luk, kupus. To sam sve već pripremio. Dodat ćemo sada malo sirčeta, soli, bibera, svježi peršun i ulje. Ovo će nam biti podloga za ovu našu piletinu. Eto ga. Sada opet vraćamo na piletinu. Piletna je tanka, još malo pa gotova. Sada ću pripremiti i ostatak podloge. Dakle, zelena salata. I sada ćemo samo malo da izmičimo rukom kupus, mrkvu i papriku. I sada ćemo za 2 minutice preko ovoga staviti i piletinu. Evo, interesantno, fina. Mogu vam reći da je i ukusna. Eto ga. Od mene je toliko za danas. Vidimo se mi sutra. Ćao.